Siyanibingelela siyanivusela bathandekayo egameni leNkosi nemsindisi wethu uJesu Kristu lo ngumfeli wethu lo wafa waphinza wavuka wanqoba kufa wenyukela ezulwini lapho sithi uhleli khona ngesekunene sababe uyasinxusela insuku tonke. Namhla ke sihlangene egameni lakhe kule nkonzo yesidlo silapha ebandleni eAll Saints iCathedral yethu yalapha eMbabane naseSwatini. Siyethemba ke bathandekayo ukuthi nidawuthokota kanye nathi sithunywe ngabedini kokuthi senentele lenkonzo ukuthi iniphakamise emoyeni, iniphakamise emphefumulweni, iniphe amandla ekumelana nesitha nekuphila impilo leti tawuthokotisa tiphakamise simakathe. Namhla ke bathandekayo lisondlo lesine emva kwala Pentecost noma ke ngekhalenda lenzala lesayisisebenzise lisondlo lemashumi nathathu leminyaka. Tifundo tethu ke tiyatholakala ekhasini lemashumi lamane nesiphohlongo ku lectionary yethu, incwadi yethu yetifundvo, bese ke encwadini yethu yetinkonzo iyatholakala ekhasini 262. Sitawuqhubeka ke bathandekayo namhla umhla amashumi lamabili nesiphohlongo enyangeni yenhlaba. Sitawuqhubeka ke nenkonzo yethu letholakala kuleli bhuku ekhasini 104. Siyayiqala ke bathandekayo inkonzo yethu. Ngosayibe nane ayibe nawe futhi thomesane inkosi yithumisanini netinceku tenkosi akabonga uNkulunkulu yesenendotsana namoya longcwele alibonge ligama lakhe nyalo nanini akadunyiswe uNkulunkulu losesolweni kube nekuthula nelotsandvo kubantfu Nkosi Nkulunkulu Nkosi yasesolweni siyakubabata siyakuthumisa sikholeka kuwe siyakuthumisa siyakubonga ngeludumo lwakho Nkulunkulu somandla nababe Nkosi ndotsana letelwe yodwa Jesu Kristu Nkosi Nkulunkulu mvana yankolonkolo vutsana yeyise lesusadono temhlaba sehawokele wena losusadono temhlaba sehawokele wena losusadono temhlaba yemukela kuthandaza kwethu wena lohlethi ngesekunene saNkulunkulu yise sehawokele ngobe kuwe wetwa longcwele nguwe wetwa lo inkosi nguwe wetwa Kristu kanye namoya longcwele losetuluka konke ebukhosini baNkulunkulu yise amen. Sithi sonzete kusimakathe ngekuthandaza kanye umthandazo wesikhombisa. Nkulunkulu somandla tinhlitiyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tati wangu kodwa utholo ufihlelwe wena geza ngicabanga ngetinhlitiyo tethu ngekuphefumulela kuto moya wakho ongcwele kuthi sikuthanze ngalokuphelele silidumisa ngalokufanele igama lakho engcwele ngaJesu Kristu inkosi yethu amen. Nkosi sihawukele Nkosi sihawukele Kristu Kristu sihawukele Nkosi sihawukele
walandza live kakhulu kangangokuthi wathi made wanikela ngendodzana yakhe lekuphela kwayo kute kuthi noma ngibani lokholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila lokuphakathe. Lelive liliqiniso lifanele kwemukelwa abantu bonke lelithi Kristu Jesu weda emhlabeni kute usinzisa toni. Ngakho-ke bathandzekayo sithemba sikholwa kiyo ingadi ya Jesu Kristu lehlala tonke tono tetfu azivume ntono tetfu sithimisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho yaNkulunkulu siphile ngelithando nangekuthula nabo bonke bantu. Sikhuleka kanye kanye Nkulunkulu somandla baba wethu lo sezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenta nangakwentile bekufanele sikwende ngenxa yendodzana yakho Kristu Nkosi yethu sithethelele konke lesekwenzile sende sikukhonde ngekuhamba lokusha kodeli igama lakho lithunyiswe. Nkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphendulwa ngeqiniso akasawukela asithethelele tono tetfu asikhulule kuto asimise asiqinise kulungeni konke asigcine nasekuphileni lomnini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Thandazo wethu wanamuhla tholakala ekhasini 48 kulectionary. Nkulunkulu loethembekile luthando lwakho lumile titukulwane ngetitukulwane vula tinhlitiyo tethu kute silive livi lakho site sibone Kristu kuwo wonke umuntu lesihlangana naye ngaye lo Jesu Kristu inkosi yethu lophila busa nawe namwalo engcwele Nkulunkulu munye nyalo nanini. Amen. Sitawuthola ke bathandzekayo tifundo tethu tanamuhla sitawuqala ngesifundo sekuqala lesitholakala encwadzini ya Genesis sahluko semashumi lamabili nakubili siyawuqala esahlukaneni sekuqala siyogcina esahlukaneni selishumi nakune Genesis 1 Genesis 22 1 to 14. Emva kwaloko uNkulunkulu wavivinya Abrahama wathi kuye Abraham ye Abraham waphendula wathi ngilapha Nkosi. uNkulunkulu wathi thatha Isaka indvodzana yakho leyodwa naloyithandzako uye eveni laseMoriya wente umhlatshelo ngayo entsabeni ile ngitakulayela yona. Ngakusasa ekuseni ngeluvivi Abrahama wavuka wabo phela imbongolo yakhe thatha tisebenti takhe tabatimbili kanye nendvodzana yakhe Isaka wakapa tinkuni temhlatshelo labetawufike awushise besuka bahamba baya kuleyo ndzawo uNkulunkulu labemlayele yona. Ngelilanga lesithathu Abrahama wathi uphakamisa amehlo wayibona indzawo isesekhashana. Abrahama wase ukhuluma kuleti sebenti takhe wathi hlalani la nalembongolo mina nalomfana sisaya lapha kuyawukhonda sitawubuya sibuye silakini. Abrahama wathatha tinkuni temhlatshelo wekushiswa watethwesa Isaka umsa wakhe yena waphatha umlilo nemukhwa esandleni sakhe. Bahamba bobabili ndzawonye. Isaka wathi kuyise Abrahama babe wasabela wathi ilapha ndvodzana. Isaka wabuta wathi ngiyatibona tinkuni nemlilo kepha liphi lizinyane lemvu yemhlatshelo. Abrahama waphendula wathi ndvodzana yami uNkulunkulu tatibonela yena lizinyane lemhlatshelo wekushiswa. Ngakho-ke baqhubeka Solomon bahamba bobabili. Bathi kube befike kule ndzawo uNkulunkulu labemlayele yona Abrahama wakha lilathi walungisa tinkuni wabapha Isaka umsa wakhe wambeka etinkunini etikwelilathi. Abrahama welula sandla sakhe wathatha umukhwa asatawuhlaba umsa wakhe. Kepha ingilosi yasimakadza yambita esezulwini yathi Abrahama ye Abrahama wasabela wathi ngilapha. Yathi ungaqali ubeke sandla sakho etikwa lomfana futhi ungenti lutho kuye ngobe manje sengiyathi ukuthi uyamesaba uNkulunkulu nekuthi awukangigodleli indvodzana yakho lekukuphela kwayo. Abrahama wathi uphakamisa emehlo yacalata wabona emva kwakhe kunesihanqa sibanjwe ngetimphondo esihlahleni.
Abrahama wahamba yayothatha lesihanqa kwase umnikela ngaso saba ngumhlatshelo esikhundleni sendodana yakhe. Ngakho-ke Abrahama wetha leyo ndzawo libito lethi wathi Simakathe uyatibonela. Nalamhla le ndzawo abantu basayibita ngekuthi Simakathe uyatibonela entsabeni. Livi lenkosi leli. Akabongwe uNkulunkulu. Sitholeke lihubo lethu lanamuhla bathandzekayo ihubo lelishumi nakutsatfu 13 ekhasini 6 to 9. Hawu Simakathe utangikhohlwa kude kube nini, utangifihlela buso bakho kude kube kunini, kutawude kube nini ngilwa nemicabango yami ngifunana netindlela tekuphumelela, kutawube kude kube nini sitha sami singehluli. Bheka ngakini ungiphendvule Simakathe Nkulunkulu wami, yenta emehlo ami akhanye ngingaze ngifikelwe buthongo bekufa. Sitha sami asingasho ukuthi ngimehlule ngamkhipha inhamba, funa labatitha tami bajabule ngobe sebabona ukuthi ngiyayenza. Kepha mina ngethembele emseni wakho, inhliziyo yami iyakujabula ngensinziso yakho, ngiyakuhlabela ngidumise Simakathe ngobe ube muhle kimi. Awuthunyiswe uyise nendodzana namalo engcwele njengoba benjalo ekuqaleni senjalo nanyalo yawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sitholeke bathandzekayo isifundo sethu sesibili. Sifundo sethu sesibili ke bathandzekayo sitholakala ekubhaleni kwaPawulu abhalela eMaroma sahluko sesithupha. Siyaqala kufunza isahlukwaneni selishumi nakubili siyofika esahlukwaneni semashumi amabili nakutsatfu. Romans 6:12 kuya ku-23. Ngakho-ke ningasivumeli isono ukuthi siphindze siyibuse lemitimba yenu lebhubhako. Ningabobe nisatilandzela ngisho netikhanuko temitimba yenu. Futhi akusafanele ukuthi ninikele titho tenu esonweni tibe tikhali tekungalungi, kodwa tinikeleni ninemathupha kuNkulunkulu njengobe ningulabavusiwe ekufeni base bayaphila. Ngakho-ke titho tenu tinikeleni tibe tikhali tekulunga kuNkulunkulu. Sono akusafanele sibuse etikwenu ngobe anisaphili ngaphansi kwemthetho kodwa niphila ngaphansi kwemusa. Pho-ke sitakona yini ngoba singekho ngaphansi kwemthetho singaphansi kwemusa? Cha, ngeke. Anathi yini ukuthi lo lenitinikelele kuye nitigcili takhe tekumlalela, nitigcili talo lenimlalelako, noma tesono kube kufa, noma tekulalela uNkulunkulu kube kwekumukela kuye kuthi kwemukeleka kuye kuthi nilungile. Akabongwe uNkulunkulu ngobe benitigcili tesono kodwa seniwathobele ngenhliziyo yenu yonke emaqiniso emfundiso leseni yemukele. Nakhululwa esonweni nase nibatigcili tekulunga. Ase ngikhulumise kwemuntu ngenxa yebuthakathaka bebuntu bethu ngithi njengaloku nake natinikela ngalokuphelele ukuthi nibe tigcili temanyala nekukhohlakala lokukhulu, kanjalo-ke namanje tinikeleni ukuthi nibe tigcili tekulunga kube kungcweliswa kwenu. Esikhatsini setigcili tesono nanikhululekile ukuthi ningakwendi lokulungile. Natholani-ke ngekwenta leto tintfo lesinemahloni ngato nyalo. Phela siphetho saleto tintfo kufa. Kodwa nyalo senikhululiwe esonweni, senitigcila taNkulunkulu, nithola sithelo senu sekungcweliswa, siphetho saloko kuphila lokuphakathi. Ngokhelo yesono kufa, kodwa sipho semusa waNkulunkulu sikuphila lokuphakathi ngaKristu Jesu inkosi yethu. Livi lenkosi leli. Akabongwe uNkulunkulu. Sitawusho ke bathandzekayo icanticle yethu noma ingoma yethu number 7. Sitawusho ingoma yethu number 7 itholakala ekhasini 347, ingoma yensinziso.
njengoba sesilungisiwe ngekukholwa sinekuthula naNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Ngakho ke siyathokoza ethembeni lesinalo lenkhathimulo yaNkulunkulu. Siyathokoza nasekuhluphekeni lesikwethwe. Themba lethu alijabhisi ngoba uthando lwaNkulunkulu lugcwalisiwe etinhlitweni tethu ngamoya longcwele. Sinebuthakathaka Kristu wafela lababi, wasifela sisedoni, wabonakalisa luthando uNkulunkulu lasithanza ngalo. Siyanqoba nekunqoba ngaye lo asithanza ngoba kude lokungasehlukanisa neluthando lwaNkulunkulu lolukuKristu Jesu iNkosi yethu. Ukuthonyiswa uyesene ndvodzana namoya longcwele njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyawuba njalo kode kube nini nanini. Amen. Inkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Lalelani tindzaba letinhle ngebulandzisa kwaMateyu longcwele. Sahluko selishumi siyaqala kufunza esahlukaneni semashumi lamane siyogcina esahlukaneni semashumi lamane nakubili. Akadunyiswe Kristu umsindisi wethu. Lo nemukelako nine wemukela mine, nalo wemukela mine wemukela lo ngithumile. Lo wemukela umprofeti ngoba angumprofeti uyawuthola umvuzo wemprofeti, nalo wemukela lolungile ngoba angilolungile uyawukemukela umvuzo walolungile. Lo nalo leyawunathisa abe munye kulaba labancane noma yini nje inkomishi yemanti ngoba angumfunzi wami. Ngiqinisile ngithi kini ngeke alahlekelwe ngomvuzo wakhe. Nali-ke livangeli la Kristu. Akabongwe Kristu inkosi yethu. Sitawusho-ke bathandzekayo sivumo semkholo sebapostoli lesitholakala ekhasini lemashumi lamane nemfica. Sivumo semkholo sebapostoli ekhasini lemashumi lamane nemfica. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu indodana yakhe leyodwa inkosi yethu. Weta ngamoya longcwele, watalwa intombi Maria, wahlushwa kubusa Pontius Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wangcwatshwa, wehlela kwabafile. Ngelanga lesithathu wabuye wavuka kwenyukela ezulwini lapho ahleti khona ngesekunene seyise. Tawubuya tekwehlulela labaphilako nalabafile. Ngiyakholwa kumoya longcwele, nasebandleni lelingcwele likatolika, nasenhlanganweni yalabangcwele, tsethelelwa kwetono, kuvuka kwemtimba, nekuphila kwanini nanini. Amen. Siyabonga bathandzekayo sesitholile tifundo tethu nesivumo sethu semkholo. Nyalo-ke sesitawungena kafishane kilo livi la Nkulunkulu. Sihloko-ke lesikhulumela etikwaso namuhla sihloko lesithi kwemukela Kristu ngelukholo noma kwemukela Kristu ngekukholwa. Sitawukhumbula-ke bathandzekayo ukuthi evikini leliphelile Jesu Kristu thina akakhuluma nathi wabeka simo lesimatima lalapho athithe khona longamthanzi yena kwenza indlela lathanza ngayo babe wakhe, umntali wakhe, noma umnakabo, noma dzadzewabo, noma makoti wakhe, uthi akakamfaneli yena. Namhla-ke siyamuva Kristu usakhuluma yona leyo nkulumo, so igcina ngemavi nawo lamatima futhi lathi lo nalo omukela yena noma lo omukela thina lesiphethe tindzaba letinhle wemukela Kristu. Lo omukela Kristu umukela uNkulunkulu lothume Kristu. Sibese siyatshelwa futhi ukuthi lo omukelako letindzaba letimnanzi taNkulunkulu uwemukela nemvuzo lomkhulu bathandzekayo. Umvuzo lomkhulu-ke lesingawuthatha ngokuthi yini tibusiso letifikako kulesikhathi sanyalo, phindze futhi nekuphila kwaphakadze nensinziso lesiyawemukela empilweni letako uma Jesu Kristu abuya atawulandza libandla lakhe. Kuyasenda-ke konke lokhu bathandzekayo nasikubuka sikulalela kusenesibone kokuthi indzaba yokukholwa ayisewumdlalo,
ayisiyo nje indzaba yabo yeye kwasho abantu labanye, kodwa indzaba ledzinga abantu labanetinhlitiyo leticinile, bantfu labatawulimela liqiniso laNkulunkulu noma ngabe sekunjani. Indzaba ledzinga kukholwa lokungangatsiti, kukholwa lokusimile, lokusimeme futhi. Indzaba lefuna kokuthi tsine sitikhohlwe kokuthi sibobani, sikhohlwe futhi kokuthi yini lesiyatiko, sikhohlwe futhi nekokuthi kucabanga kwethu kukanjani. Lokhu ngishiswa kokuthi kuletinsuku leti sesibhekene nebantu labaningi baletha kwabo kucabanga, baletha kwabo kwati, baletha kwabo kwenta, bafuna ukuthatha livi laNkulunkulu baliguqule libe kulokho lokufunwa ngibo lokutawuchaza bona, hayi lokhu uNkulunkulu latsite uyakufuna noma ukubhekile kithi thine bantwana bakhe. Labanye baze bathathe ngawo lo mqondo wekweduka babese bahamba bakhuluma ukuthi Jesu Kristu akasuye uNkulunkulu, Jesu Kristu nje bekungumfana athunyiwe njengathi sonke. Kanti sitawukhumbula emavikini lambalwa ledlulile lalapho besikhuluma khona indzaba yobuthathu lobungcwele baNkulunkulu, lalapho safunza khona abazalwane ukuthi Jesu Kristu nguNkulunkulu. Sitawukhumbula futhi ukuthi sisayikhuluma lendzaba yobuthathu lobungcwele baNkulunkulu savetela ukuthi thine sibantu siphila ezingeni lelingaphasi kwelizinga uNkulunkulu lakilo. uNkulunkulu kulenye izinga noma idimension lesingeke size sifinyelele kiyo sisesela emhlabeni noma sikulendlela lesingiyo, ngoba sidaleke nathi kubona tintfo nekwendlela dala emhlabeni. Yini ke sibese sesithatha uNkulunkulu sesifuna ukuthi simhlatiye simbuke ngetindlela talapha emhlabeni. Tindlela tala emhlabeni tithi ke kuzethi info sikwati kukholwa ukuthi vele ingiyo itawusebenza. Kufuna bo society bayithathe bayifake kulobhodlela lokuncane bagojotise bafake labakufakako bese bayabuka ke ukuthi cha nasingeta lokhu kwenteka naku, nasingeta lokhu kwenteka naku, ngakho ke lento lela na futhi bo society bafunani, bafuna ukuthi into kube ne-equation loyibekako ngokuthi na uthatha lokhu ubhica lokhu ukwenta kanjena ukwehlukanisa kaso kuphuma ini. Lapho ke bayajabula kuphuma impendulo. uNkulunkulu ke bathandzekayo akekho njalo, ngoba uNkulunkulu akekho kuleli zinga lethu. uNkulunkulu usebenta ezingeni lelisetulu kakhulu lesingeke sifinyelele kilo sibantu. Ngakho nje futhi livi laNkulunkulu ligcina selingasahlangani kithi, ligcina selisidida ingqondo ngoba sizama kulihlatiya silibuke siliphathe silifoncafonce silende lokho lesikwentako nasingene kuma laboratory ethu, kanti livi laNkulunkulu lekwemukelwa nekukholwa. Sibese senda njani sithi ngoba thine sesihlakaniphile safunza tindlela tekucabanga letinsha, sifune ukuthatha lelivi laNkulunkulu silihlatiye sithi ngeke uNkulunkulu lokho akwende, ngeke uNkulunkulu abe nje, ngoba sesijwayele bathandzekayo kuhlatiya tintfo ngetindlela tethu tala emhlabeni. Sesijwayele ukuthi kuhlakanipha lokungiko mloku kwethu kuphela, ngoba thine sesiyathi ukuthi nasihlakaniphile tintfo sitihlatiya kanjani. Konke lokhu ke bathandzekayo kuyasenda ukuthi bese siyamlahlekela uNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu sibite ukuthi simemukele ngekukholwa, semukele livi lakhe ngekukholwa. Kulapho tintfo titawukwendeka kahle empilweni ngoba sesimbambile uNkulunkulu endleleni yekukholwa. Baningi abantu labathe bahlangana naNkulunkulu bahamba ngekukholwa, bamati bamfunza bamconza, kodwa benela ukuhlakanipha ngeyabo imiqondo, banela ukuthi batikhanze bafunze kangconywana, sebanetindlela letingcono tekuthi mhlambe bona bane critical analysis ngokuthi bona mhlambe bakwati ukuthi caninga kangconywana mhlambe tindzaba tetenkholo, bahamba base bayamlahlekela uNkulunkulu. Ngoba kubese kuyaphuma ukukholwa, kwangena kuhlakanipha kwabo, kwangena kwati kwabo, kwangena emandla abo, kwangena kungibo babo. Litsini ke livi laNkulunkulu encwadini yamaHebheru isahluko se-11 verse 6 lithi ngaphandle kwekukholwa kulukhuni kumthokozisa uNkulunkulu, ngoba labo labathi sonzeta kuNkulunkulu kufanele ukuthi bakholwe kuqala kokuthi ukhona nekokuthi unemvuzo kulabo labamfunayo. Basekorinte besibili sahluko se-5 verse 7 lithi sihamba ngekukholwa hayi ngekubona. Basefesu sahluko sesibili livesi lesiphohlongo nelemfica athini kithi
athi sisinzisiwe ngemusa ngekukholwa akusiko ke mhlawumbe kwenta kwethu lokhu kodwa sipho saNkulunkulu akusiyo umvuzo mhlawumbe wemisebenzi yethu kuze ukuthi kube bede umuntu lotawuthi ngemandla akhe kodwa sathi ukuthi uNkulunkulu. Siyambona ke Pawula namhla abathandzekayo encwadini yabaseRoma uthini ukhuluma ngokuthi ngeke size sikhone ukuthi iqonza kahle belula lethinto taNkulunkulu ngiko sekazama kubachazela ngekwemhlaba mhlawumbe ukuthi batawuzama zama kubamba kodwa naye uyabona ukuthi unekhathatha ukuthi ngeke bayibambe labantu ngekwenyama noma ngekucabanga kwemhlaba. Kufanele ke bazalwane ukuthi timiso taNkulunkulu sathi ukuthi ngeke size sitiqonze ngemiqondo yethu sitawuhamba sihambe sigileke endleleni uma ngabe sitawufuna uNkulunkulu kumthatha simcwaninge simbuke simkale simkhuhlukhuhludise simbukabuke ngeke size sikhona sidinga ukukholwa. We need faith bazalwane. Lithi ke leli vilana uNkulunkulu useleza abadindlalifa tekuhlandeka nebungcwele kuze ukuthi sipitwe ukuthi ngato leto tintfo sihambe sithole ukuphila lokuphakathi. Ngakho ke bathandzekayo siyatshelwa ukuthi umvuzo wemuntu lowehlulekako kulandzela uNkulunkulu kufa kodwa uNkulunkulu yena usiphe ukuphila lokuphakathi ngaJesu Kristu inkosi yethu. Thine kufanele ukuthi simemukele nekukholwa. Thine kufanele ukuthi simemukele nekukholwa. Siyabona ke nasifunza encwadzini yaGenesis 22 lalapho Abraham abitwa khona ukuthi anikele Isaka indodana yakhe. uNkulunkulu abengambiti Abraham ukuthi anikele ngoba uNkulunkulu bekangamethembini Abraham. uNkulunkulu bekayathi inhliziyo yaAbraham kodwa uNkulunkulu abefuna ukuthi Abraham abe nebufakazi bokuthi uNkulunkulu uyahlangabetana nezidingo zethu njengoba sitshelwa nje ukuthi lenzawo kwase uyayetha Abraham uthi Jehova Rafa ngoba Jehova Jireh ngoba uNkulunkulu wahlangabetana nesidingo sakhe asehlane adzinga umhlatshelo. uNkulunkulu wendela ngokuthi thine sibone kukholwa ngokuthi kunemvuzo lomuhle kangakanani. Kwakungasiwo ukuthi uNkulunkulu bekangadi inhliziyo yaAbraham kodwa bekayadi abefuna ukuthi Abraham atawuqiniseka ngekukholwa kokuthi vele lo uNkulunkulu lo wethembekile ngoba bekakhombisa ukukholwa Abraham ngoba noma ngabe uNkulunkulu abesathi ke ayibulawa le ndodana yakhe leNkisaka sekuniyo yona yodwa bekati Abraham ukuthi uNkulunkulu noma angafa Isaka uNkulunkulu tamvusela lenye indvodzana kuze kuthi kugcineke sethembiso sekokuthi yena Abraham utaba nguyise wetive letiningi. uNkulunkulu ke bazalwane uyahlangabetana letidzingo tethu uNjehova Jireh asimethembe kodwa kudzingeka ukuthi sibe nekukholwa bathandzekayo kudzingeka ukuthi simemukele uNkulunkulu siphindze site kuye ngekukholwa. Enkhatsini letiningi bathandzekayo siyesitive kwangathi singahlabelana leli hubo lesilifundzile namhla lihubo leli-13 sikhale uNkulunkulu sikhalele insinziso sikhaliswe tinhlungu tempilo lesiphila kiyo bese ke titha tethu tiyasihleka tiyasihalatisa kodwa sibitele ukuthi singakwendi lokho bathandzekayo simemede uNkulunkulu sikhale kuNkulunkulu sibese sesiyamethemba yena ngokuthi utawusisinzisa kuleso naleso simo lesibhekene naso ngoba kude simo bathandzekayo empilweni tethu lesitawumehlula uNkulunkulu uma thina sitawubuka kuye sethembele kuye seleyena abelithemba lethu sisonzele kuye ngekukholwa uNkulunkulu unemandla ekuguqula tonke timo letikhona empilweni tethu uNkulunkulu unemandla eksusa bonke ubuhlungu lesinabo empilweni tethu asiphe kuthokota asiphe kujabula asuse kwehluleka asiphe kunqoba uNkulunkulu lotiguqulako timo uNkulunkulu wemandla thina ke kufanele sisimethembe bese siyemukela bathandzekayo ngekukholwa siyemukela lokho uNkulunkulu lokuhle lasibekele kona sesiyaphuma sihamba ngekunqoba sihamba ngekukholwa sihamba ngenjabulo asisanaki lokwendekako ngoba siyathi ukuthi uNkulunkulu
noma ngabe besingadivha ngathi sesilahlekelwe ngikho konke, yena tawuhlangabetana nato tonke tidzingo tethu. Asimamukeleni ngeNkulunkulu bathandzekayo, sihambe naye ngekukholwa, sihambe naye ngekumethemba, ngoba yena uNkulunkulu lowethembekile. Haleluya, amen. Sitawuqhubeka ke bathandzekayo singene emikhulekweni yethu. Umkhuleko wethu lesitawusebenzisa ngumkhuleko wesibili losekhasini 112. Sitawusebenzisa umkhuleko wesibili losekhasini 112. uNkulunkulu somandla babethu losezulwini wasifundzisa ukuthandaza nekubongela bonke abantu. Sikhulekela ibandla lelisemhlabeni wonke ukuthi liwadi emandla moya wakho, nokuthi bonke abantu bakho bavumelane ngeliqiniso lelivi lakho lelingcwele, bahlalisane ngebunye nangekuthandzana. Sikhulekela ingcebu yakho Elena umbishop wethu kanye naThabo archbishop wethu, kanye nabo bonke abafundzisi belivi lakho nemasakramenti akho nelibandla lonke, kuthi ngekuhamba nangekufundzisa kwabo babonakalise ludumo lwakho tive tonke tisonzedwe kuwe. Siyakuncenga ukuthi ubahole kahle, ubahlamelelise labo labasebentela kwanza kwelivangeli lakho, tikhanyisele ngamoya wakho tonke tindzawo tekusebenta netekufundza netekwelapha. Sikhulekela ingcebu yakho Mswati wesithathu ingwenyama yethu Ambrose Dlamini ndvunankulu wethu, nato tonke tindvuna tembuso netishayi mtsetfo nalabaphethe tinkhundleni netiphatsimandla tonke ke babe, siyadibeka ukuthi babuse ngekuhlakanipha nekulunga, banzise kuthula nekuhlala kahle emhlabeni. Liphe ibandla lakho nabo bonke abantu betikhundleni letehlukene lubabalo lwakho lwasezulwini, kuthi silive livi lakho lelingcwele ngetinhlitiyo letithobekile naletilalelako, nekuthi sikukhonde ngeliqiniso emalanga onke ekuhamba kwethu. Nabubele bakho babe, thuthuta uphilise labo labasekuhluphekeni, elusizini, ekunzinzeni noma ekuguleni. Sikhumbula kakhulu laba hlukubetekile ngendzaba yeligciwane lelifikile emhlabeni kuletinsuku i-COVID-19. Siyabathandazela baboti longcwele labaphathekile, siyabathandazela baboti longcwele labo labahlukubeteke ngaleto ndlela letahlukahlukene. Siletha embi kwakho labo labalele etibhedlela, labo labalele emakhaya. Siletha embi kwakho tisebenti tetempilo. Siletha embi kwakho labo labahanjelwe bashiywa tihlobo. Siphindze silethe embi kwakho labo lasebeluleme, sinekubonga nekuthokoza. Siyakuthumisa ke siyakubonga ngalabangcwele bakho bonke, na Maria intombi lebusisiwe unina wenkosi yethu Jesu Kristu, nangawo emachawe elibandla etitukulaneni ngetitukulwane. Sibeka ebusweni bakho tinceku takho tonke lesetendlulile. Sicela ukuthi singenye kanye nato entokoteni yakho lephelele nalengapheli. Siphe lobu babe longcwele ngenxa ya Jesu Kristu inkosi yethu, wafa wavuswa. Amen. Lalelani emavi emsindisi wethu Jesu Kristu. Ngininika umyalo lomusha ngithi thandzanani, njengalokhu nami nginithandzile, nani-ke thandzanani. Nanithandzana kanjalo bonke bayakunati ukuthi nibafundzi bami. Uthula kwenkosi ke akube nani ngetikhathi tonke akwanze. Sesingena ke bathandzekayo esigabeni sayo inkonzo yesidlo. Sitawuqale sikhulekele umnikelo lalapho niphethe khona iminikelo noma niphethe lawo maphepha lafakazela ukuthi leyo mali mhlawumbe ifakiwe ebhange noma ithunyelwe ebhange kusuka ngelinye ibhange. Tawucela ukuthi bathandzekayo nikubambe embikweni etandleni tenu, bese sesiyakuthandazela sesiyakubusisa egameni lenkosi. Sitawusebenzisa umthandazo wesibili ekhasini 116. Siyakhuleka ke bathandzekayo. Thomboke kuphila konke elizwe nemhlaba kwakho, usinike kubusa ngetulo kwako konke,
yemukela-ke titselo temisebenti yethu lesinikela-ke luthando egameni la Jesu Kristu Nkosi yethu. Busise babotlongcwele lena minikelo, busise bantu bakho, busise emakhaya abo, imisebenzi yabo, emabhizinisi abo, nako konke babotlongcwele lalapho batshale khona imali tabo, kokuthi Nkosi kube nebudlodlobala. Sikhulekela nalabo labalimako babotlongcwele kokuthi emasimini nasetingadzeni kwanze uphuphume kuze kokuthi ngako simakathe bate ukubonga bakudumise bakuphakamise wena na Jesu Kristu Nkosi yethu siyakhuleka. Amen. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali wetinto tonke ngemsa wakho sinalelwa nalesingo lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibhekwe tandla bantfu sitawuba singwa sekuphila kithi. Akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali wetinto tonke ngemsa wakho sinalelwa lesinikela ngalo lisithelo semvini nemsebenzi wetandla bantfu litawuba yindzebe yensinziso kithi. Akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Sitawusebenzisa abathandzekayo umthandazo wesithathu wekubonga ekhasini 122. Mthandazo wesithathu wekubonga ekhasini 122. Nkosi ayibenande ayibenawe fotse yenyusani tinhlitiyo tenu siyotenyusela eNkosini osibonga iNkosi uNkulunkulu wethu kufanele kulungile kumbonga nekumthumisa babe kungumsebenzi wethu nensinziso yethu njalo etindzaweni tonke kukubonga ngendvodzana yakho lethandzekako Jesu Kristu ngoba ulivi lo wadala umkhathi ngaye ungumsinzisi lo wamthuma kutosihlenga ngamandla amwalo ngcwele wathatha simo sebuntfu watalwa intombi Maria ngenxa yethu welula tandla takhe esiphambanweni waqedza kufa wembula kuvuka ngako ke waphelelisa injongo yakho wakuzuzela bantfu labangcwele. Yalo-ke siyabonga ngoba ngeluthando wasidala ngekulunga kwakho wasilahla ngelicala kodwa ngemsa wakho wabuye wasikhulula kulo. Sesiyephetha-ke bathandzekayo inkonzo yethu siyaqhubeka ekhasini 128. Bongani simakathe ngoba anemosam siyosoko sipheli nanini. Simakathe uNkulunkulu umnikati wamandla onke siyabonga babe kusikhumbuta nanamuhla ukuthi siyadzinga kuba nekukholwa nekukwethemba wena nokuthi siyadzinga kusondzela ebukhoneni bakho ngekukholwa nangekwethemba singedinge kwethu ukuhlakanipha ngekwethu ukwazi nangekwethu emandla kodwa babethu lengcwele sithe kuwe ngekukholwa. Siyabonga ke babe ukuthi ngaleti mfihlakalo letingcwele usondlile ngemtimba nengadi yendodzana yakho umsinzisi wethu Jesu Kristu namsigcina ngemsa wakho emtimbeni wayo indodzana yakho loyihlangano yabo bonke labakholwayo. Sithe babe besibeketele njengamakholwa laphilako kulobu budlelwane lobungcwele nekuthi sikhule emthandweni ekulaleleni nasekwenteni inthando yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lokhona busa kanye nawo namalo engcwele niNkulunkulu munye kodwa kube nini nanini. Amen. Sikhuleka kanye sithi babe mnikati wemandla sithinikela kuwena Jesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo lophilako sithumele eveni ngemandla wakho longcwele sihambe sisebenele lithumone ubukhosi bakho. Sibese sisho kanye umthandazo wa Francis Longcwele ekhasini 91. Umthandazo wa Francis Longcwele nemthandazo weAfrika ekhasini 91. Nkosi sende sibe nginabaletha kuthula lapho kunenzondo sihlanyele luthando lapho kunekwephulana umoya kuxolelana lapho kukhona kungevani kubuyisana lapho kunekungabada lukholo lapho kunakuphela kwelithemba lapho kunebumnyama kukhanya lapho kukhona kudzabuka injabulo siphe ukuthi kunekufuna kujujutwa sibe ngilabajujutako kunekufuna kulalelwa sibe ngilabalalelako kunekufuna kuthandwa sibe ngilabathandzako
ngoba siphiwa ngoba sephana, sithethelelwa ngoba sithethelelana. Nasifa sidalelwa ekuphileni lokuphakathi. uNkulunkulu sese-Afrika gcina abantu abayo, hola abaholi bayo, uyiphe kuthula ngaJesu Kristu inkosi yethu. Uye ke lo tsandzekako, lo sithandzako, wasigeza etonweni tethu ngengati yakhe, wasenda abapristi kuNkulunkulu uyise. Akube kuye ludumo nemandla kude kube nini nanini. Bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza kuconza konke, akutigcine tinhlitiyo tethu nemicabango yethu, simathi simthandze uNkulunkulu nendvodzana yakhe Jesu Kristu inkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla, uyise nendvodzana namalo engcwele asibe kithi njalo. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Hambani ke ngekuthula nangothando nyosebentela inkosi egameni la Kristu. Amen.